Алмутыда Cumhuriyetlik Dostluk Үйүдө Қазақстан Халкы шаһарлык ассамблеясынын 27-сессия болуп өттү ve онунда Алмута шаһарлык хакими Тархан Сатыбалды раис болду. Тадбир мухим ve yeni вазифаларны амалга ашырышында мухим баскыч болду. Шаһарлык башлыгыны этномәдәният берләшмәләренең вәкилләре каршылап, Казакстанда яшайдыган милләтләрнең урп-гадәтләрне, киемләрне ve мәдәнияты намаят кылган яркин күргәзмә тәшкил кылды. В этом году 35 лет нашему городскому и Курскому культурному центру. Но это вот это девочки все своими руками. Вот эта вот тыквянка, вы, наверное, уже знаете, знаменитая, да? Вот даже вот бабушки наши испокон веков чай из него пьют, делают это чай от линчай. Ну вот это вот вышивание тоже девочки сами, это ручное все. Даже вот такие картины у нас вышивается все. Ну, наши костюмы, наш знаменитый хлеб. Да. В первую очередь хлеб, чтобы на столе был. Да. Наши инструменты, конечно, они все одинаковые. Спасибо. Вам спасибо. Sessiyada milliy qadriyatlarni targ'ib etishda yoshlarning o'rni, to'tuliqni mustahkamlashtirish, madaniyat, ta'lim va etnik ommaviy axborot vositalarini ahamiyati, shuningdek assambleyaning davlatini rivojlantirishga ulushi o'xshash muhim mavzular muhokama qilindi. Yoshlar uchun etnomediatsiya va muloqot madaniyati bo'yicha treninglarni o'tkazish taklif qildi. Devlet rahberimiz cümleden etnik tiyatrolar festivalini tashkil etish tashabbuslarni qo'llab-quvvatlendi. İctimai tarmoqlarda til ziddiyatlarni masalasi o'tkir bo'ldi. Sessiyaning asosiy kanuni hokim etgan muhim qaror bo'ldi. Almutada yangi do'stlik uyini shaharlik barcha etno-madaniyat birlashmalari uchun zamonaviy ko'p funksionallik markaz qurish. Aziz Sadiqov, Andrey Lukashevskiy, Qadam TV telekanalining maxsus ko'rsatish.